Emagama lengicela lamhla kukukhuthata ngawo, inkosi lengithume ukuthi ngikukhuthate ngiwakhulume kuwe ngula kumaHebheru sahluko 4 ngidalifunza ngendlela yekuthi ngifundzela wena verse 16 lithi ngako-ke sonzela ngesibinzi esihlalweni semusa khona utekwemukela sihawu uthole umusa lotakusita ngesikhathi lesifanele sonzela ngesibinzi utawuthola umusa utawuzuza sihawu sonzela ngesibinzi. Ake lesihlokwana sami nje sithi utaluthola lusito lu-guaranteed esihlalweni semusa la kuso Jesu nyalo loku ngikhuluma nawe akusiyo inganekwane loku nje tinto tiseme kanje asengakabuyi Jesu usekulesihlalo semusa lusito lusatholakala. Ake sewulingise esitolo kuvuliwe kumbe sengi-5 to 6 kuvalwa nga-6 kulesitolo. Mawungena ugijima uta kuleyo mzuzwana lemncane noma sengilemthathu ufike ukhone kungena lusito uluthole ngoba kusengakavalwa. Nalamuhla lusito lusatholakala. Jesu usesesihlalweni semusa kuthiwa sonzela ngesibinzi woda kuthiwa utawuthola utawuzuza umusa. Makabongwe Jesu. Sewuyasiniketa Jesu tibonelo lengicela kukukhumbuta tona. Usinika tibonelo encwadzini yaLuka 18 uthi bekunemehluleli uletha umfanekiso ngemfelokati lobekasola ngconcotha njalo kulo mehluleli acela kuvelwa acelwa lusito. Leli jaji liBhayibheli lisitshela Jesu uthi leli jaji lagcina licasuka lithi lo muntu lona utangiphuphisa lo muntu lona utangentela phasi kani mina ngingumuntu lomcoka. Leli jaji lasukuma lamnika lo mfati belendani leli jaji belivikela sithundi salo belivikela ireputation yalo belivikela kuhlonipheka kwalo lamniketa lo mfati. Lalela-ke Jesu sewuthini kuverse number 7 kuLuka 18 sewuthi-ke Jesu pho uNkulunkulu utakwehlulwa yini kube vela labakhethiwe bakhe labakhala kuye imini nebusuku bacela lusito uyawubina yini ekubasiteni. Nginitshela ukuthi uyawubevela ngekushesha lusito lwakho lukhona. Your help is guaranteed. Jesu uthi uNkulunkulu utasivikela sihlalo sakhe utalivikela libito lakhe uNkulunkulu noma ngabe akuyenda isense lokucelako noma ngazuthi ifaith kumbe ayikho uNkulunkulu utawuvikela sihlalo sakhe. He will rise up and give to his dear little ones. Utawusukuma abanikete labangebakhe. Futhi Jesu wayiqinisa lenzaba kuLuka sahluko 11 solo Jesu usinika igaranti ukuthi lusito utaluthola. Mawufunza kusahluko 11 kusuka kuverse 5 ukhuluma ngemngane lo waya kumngane efikelwe ngumngane ebusuku wafike wanconcotha atocela singwa asho ukuthi ngumnganakho walala lona wathi ngimi umnganakho walala kepha kumbe asabinzile angasasho ukuthi ngimi umnganakho wachubeka wabelesela wanconcotha waye kanye lo wavuka akasavuswa ukuthi ngumngani uvuswa kubelesela uvuka ngathi uyacasuka athi lo muntu ungiqoshela buthongo ungibangela umsindo.
Sewuthini-ke Jesu ekugcineni kwalendzaba uthi ngako-ke ngiyanitshela ngithi kini celani nidawunikwa, funani nidawuthola, ngcongcothani niyawuvulelwa umnyango. Ngobe wonke locelako uyawuphiwa, lofunako uyathola, nalo ngcongcothako uyavulelwa. Uyavulelwa. Sitshelwa nguJesu lo wathi tintfo ukuthi ezulwini tisebenta kanjani. Uyasitshela usinika igaranti Jesu uthi lusito utalutfola. Ngabe ufuna lusito lwekuthula kwemphefumulo? Ngabe ufuna lusito lamuhla lwekuthethelelwa sono? Kunelicala lelikuhluphako enhlitweni yakho? Ngabe lamhla kunebudlelwane lobukonakalele lofisa lusito kubo? Ngabe lamhla ufuna lusito engcondvweni yakho kumbe imicabango yakho lekuhluphako? Ngabe ufuna lusito lamhla kunetintfo awukhoni nekulala? Ngabe ufuna lusito etintfweni longati ukuthi ungatitsini lamhla? Lusito lugarantide esihlalweni semusa. Nami mangithi cala ngiyabona ukuthi lokhu Jesu asengikabonakali kulandza libandla lakhe, kusho ukuthi usekuleso sihlalo semusa. Kungako nami ngiyakhuthata ngithi lamuhla sonzela lusito lusatholakala. Emaminithi wona ahambile kuthi Jesu angabonakala bese uyasukuma kulesihlalo semusa. Kepha lengingakutshela kona lamhla usengathethelelwa, usekuso lesihlalo semusa Jesu. uNkulunkulu wemusa angendele njengekusho kwakhe evini lakhe. Mangabe kungenteka udzinga kuthintsana nemuntu ukuthi naku la ngicabanga ukuthi ngidzinga lusito khona, hhayi anginawo amandla, anginalo lukhono, kepha nginalo liciniso ukuthi kulesihlalo semusa all is fine. 7607 1045. uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akubusise. Amen.